Smo pred staro železniško postajo v Skopju. Na poslopju vidite uro, ki kaže 5 uro in 17 minut zjutraj. To je čas, ko se je 26. julija 1963 tukaj zgodil zelo močan potres in ura se je v tistem trenutku tudi ustavila. Ta zgradba je danes muzej mesta Skopje in eden redkih ostankov, ki še spominja na Skopje pred potresom. Mesto je bilo namreč skoraj v celoti porušeno. Umrlo je več kot 1000 ljudi, blizu 3000 je bilo ranjenih, več kot 200 000 ljudi pa je ostalo brez domov. Takrat so pomagale številne države. Jugoslavija in njene prijateljice so v Generalni skupščini Združenih narodov dosegle, da so sprejeli poseben zakon o izgradnji Kosova, v katerem so sodelovale številne države. Pomagala je seveda tudi vojska, pomagala je Slovenija, različne slovenske organizacije, tudi zdravniki pri identifikaciji žrtev. In mesto je bilo potem zgrajeno praktično na novo. Po načrtih znanega japonskega arhitekta Kenze, zaradi mednarodnega financiranja še danes v Skopju ostajajo poimenovanja ulic ali mestnih četrti po državah, ki so darovala za to, za obnovo Skopja. Po tem obdobju se je protipotresna varnost tako v samem Skopju kot Makedoniji in seveda v Jugoslaviji spremenila. Postavljeni so bili mnogo višji standardi. Skopje se je pa oblikovalo arhitekturno povsem na novo, z sicer zelo različnimi pogledi na to, kaj je pravzaprav ta nova podoba prinesla. Nekateri deli so bili zgrajeni v modernističnem slogu, pravzaprav večina, nekateri deli niso bili končani po teh načrtih. No, ampak o tem nam bo več spregovoril strokovnjak za to področje, naš kolega Valentino Dimitrovski. Kako je sa spomenicima u Skoplju posle zemljotresa? Šta je zapravo ostalo, šta je zaštiteno kao spomenik, šta vredi pogledati, recimo, da nas podsjeti na to? Znamo da naravno ima i ono što je izgrađeno, što je modernistički i tako, i to je na neki način spomenik, ali šta je ostalo, recimo, od starih vremena? Mislite na ove klasične spomenike ili mislim na zgrade uopšte. Šta je ostalo ono što bi ti kazao da je, recimo, vredno pogledati iz perioda ispred zemljotresa i, ne znam, u vreme posle zemljotresa kad se gradilo novo Skoplje? Stariji ljudi, starije kolege koji su bili u Skoplju pre zemljotresa, 50-ih, početkom 60-ih, koji su nakon toga došli sada, nakon 2000. godine, oni ne mogu da prepoznaju Skoplje. Nažalost, veoma je toga malo ostalo. Kameni most, ovaj turski most u centru, željeznička stanica koja je sada muzej grada Skoplja, sa onim satom gde je zaustavljeno vreme kad je izbio zemljotres, stara čaršija, čak i ova tvrđava tvrdina nije originalna, jer je to ove vlasti koji su bile nakon 2000. godine, to je sve rekonstrukcija. To nije ništa autentično sačuvano, nažalost. Malo je toga ostalo. A nažalost sa ovim
projektom 2014. mnoge modernističke fasade u centru grada na nekoliko ulica su praktično uništene. Pokrivene su stilizovanim stiroporom neoklasicističkih stilova. Malo je toga, nažalost. Ima još ponešto, stara Skopska čaršija, to je ipak sačuvano, to se ne može onako devastirati, iako i tamo ima dosta devastiranih upada, ali kad se ovako malo zamislim, malo je toga. Dobro, u zemljotresu je dosta toga stradalo, ali nakon zemljotresa je tom ideologijom da izgradimo novo i bolje Skoplje, u stvari srušeno ne malo toga koje je moglo da se sačuva, da se konzervira, da se sanira. Nažalost, i toga nema. A neki kompleksi, recimo, ovih blokova i tako, posle iz 60. godina to još postoji. Nakon zemljotresa u Skoplju, značajno da se pomene da je nekoliko veoma značajnih objekata takozvane brutalističke arhitekture izgrađeno nakon zemljotresa. Bila je jedna dokumentarna serija sa Hrvatske radiotelevizije. Oni su snimili brutalističku arhitектuru u Jugoslaviji, od Slovenije do Makedonije, i kod nas su u toj epizodi bili svrstani više tih objekata. Jedan od njih je Univerzitetski centar, to je kompleks Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta i rektorat, koji je izraziti primjer tog brutalnog betona kao materijala, ali jedna ultramodernistička stilizacija tog kompleksa i svakog objekta ponaosob. Arhitekt je vaš Slovenac, ne znam kako se zove samo sad. Onda jedan objekt je kompleks studentskog centra, studentskog doma, koji se sastoji od nekoliko, čini mi se 4 kule. To se nalazi tamo u novom delu Skoplja, koji je isto tako deo te brutalističke stilizacije. Autor je Đorđe Konstantinov, makedonski autor. Bilo je još nekoliko, sad ne mogu da se setim, i u toj emisiji su ti objekti obuhvaćeni kao značajan primjer tog stila savremene arhitekture nakon Drugog svjetskog rata. Ima još jedan negativan primjer. Pored trgovskog centra to je u samom centru na Ploštadu, iza jedna zgrada visoka nekih 10-12 spratova, koja je građena u maniru internacionalnog stila. Recimo nešto slično kao što je zgrada Ujedinjenih nacija u New Yorku. Nakon ove katastrofe iz projekta Skoplje 2014. oni su srušili onu fasadu i pokušali su, bio je projekat, da to fasadiraju. Taj objekat koji je jedan monolit, modernistički, funkcionalan, to je funkcionalna arhitektura, funkcionalna škola u arhitekturi. Oni su htjeli da taj objekat oblože sa jednom stilizacijom nekog neobaroknog, neoklasističkog stila. Za sreću, partija je izgubila na izborima 2016. i nakon nove vlade taj projekat je obustavljen i sad je u stvari to stoji tako. Treba da se vrati ono pređašnje stanje, pa vidjet ćemo. Ne znam da li ste vidjeli, možete u muzeju grada da vidite maketu projekta Kenzo Tangea, jer on je zajedno sa nekim drugim firmama izradio taj projekat za obnovu, rekonstrukciju Skoplja. Ja u tom projektu, možda na sreću, što se nije realizovao do kraja, ja u tom projektu ne prepoznajem svoj grad. Sasvim je drugačije ono. Nažalost, nema puno toga začuvano. Nažalost. To je sudbina svih naših gradova. Šta misliš, šta bi zapravo trebalo uraditi? Ne, nije. Ljubljana nije to. Ljubljana je ipak
sasvim drugačija priča. To je sačuvano. Pa ostalo je jedro, ali sve okolo je... Dobro, to je i razumljivo sad, Da. ali ne. Puno hvala evo za vreme i za ovaj razgovor. Ma zašto? Meni je bilo drago.